나때 송로울로우더라보니 머니푸르 사손 레할리브로 뭐이나 코이나 리제더버수 오이레 거기 아손바 거기 government 아손바 아두기 못학다 소른 바무수 레이레 아다우지 로립디 트러스 디피짓 무제 암칸나 하이나 립지 마이테 엄청 쿠키기 타전나다바 코나바 호너리 아미사하나 하이베치다 아시기 마탁다 타전나다바 트러스 디피짓 시디 Government of India led by Ministry of Home Affairs as well as Amukhar Chaubada Narendra Modi na Prime Minister Oiba Government of India na Manipur government da Thajaba Thamibra Thajabam Thoibra natraga people of Manipur na Government of India chi Thajagadra Masigi trust deficit amasu leitabra samna harabada yana hanbada wajiki thaudoksi Achumna Chuchanpurda Amswati Mapamsingda Rally Amasile Karigi Mitene ST demand of Say High Court Nataba order Mada recommend to begin Adasulana March 27, 2023 da High Court Natagibo order Settled Tribe ki recommend to Haiba Nataba report Anika Kobutu Tagaro Haiba Adum Bagi Wahi Aduda Maintain Central Tribe Tan Badagi, Cookies in the Saudana, Chingi Jaga, Ponamak Tamaro in the Chusanpurda, Adumba, March Reliama, Tawani, Adugi Mamai Tangda, Mine Hingsha Yaurapani, Adudigi Metega Toraga Tonabani, Hydra Lakreba. Object Adugi Matamduda, Adu Hairaga, Kaleraga, Mukmana Karehare, Masi external forces Yauba Mali. Karginova Myanmar ki kuki bhayong chingna hai mailon data adugumba akhoi marakta leibasida toraktana mitaina demography kaire hana khanmadagi schedule tribe tanba aduna sigumba mapandagi changappa external forces singase masi yauba mali haidana haire adurike som mathang lakpana amuk kare haire manipur gi issue sidi riot nate riot haibichi sarkar ge mathakta Kang Praja Singh Manungda Amaga Bhapta Dana Khatnaba Chainaba Muknaba violence Amkana Toba Sibu Riot Kawi Adugumba Sarkar Matakta Toba Riot to Nate Aduga act of terrorism Sarkar Matakta Lal Hodana political motive Bamagalwana Aduma Panda Mamigi Makada Praja Singh Ot Paneba to strike terror in the minds of the people Haiba terrorism ge Arthawahan Tolaiba Adushu Nate Maside Kuki Emasumete Marakta Tajan Nadaba Adugi Port Ni Aduna Hauji Port Loyraga John Marie the Haido Agani Tarukta Election Commissioner Notification Gazette Tony Sum Sumachina Sukare Tukta Regional Punmuchi official Oirani Adugi Matung Duda Nakalani Tajan Nadaba ni say Tajan Nahanaba Bharat Sarkarna Kanna Honadana Lai Yam Kanna Honagani Karinama Honagadurice Namitrangani Leragama Lakane to Lakidre Amada Mugadu Hire do Hire Lakidabu Todona Nachungde a pretty Mangadra Bot Comigo and Lapada Mamanga Me Kunipan Kumapan in Lapado after 15 days Lere Lakane the Sumamito Lakidam Hibiso Hydre Kaya to Sitana. I go no Manipurze to Gaido territorial integrity Chikai Hello Manang Brodobo. Kahen Bazunga Moy, Kahen the Bazunga Moy Gamena to Bungam Deabache. Madam D. Article 3 say Manipuri the Muktadi Article Chahum Humpuhum do Labanina Manipuri Pak to Gaibia de Manipuri territorial integrity. Ado White 363 Matano Katang debatable the Oragasu, a Tate state Jammu Kashmir da Aduga, Andhra Pradesh Tobadu Minor Manipuri to Via Deaba. White Karbudi Chinangali Toga had with the Constitution Chamdo Gayanoko. Ada the Adumuti, Tawadam Nati Adugumba, Mayam the Hajalamaga, Manipur territory integrity Kaihal Loy, Katan Pamim, so what's up by IBCD, Madam the government to Gaibangam Deaba. Hayeng to Gayarachu. Parliament Yarakaduna political party Chaya Neo Mari Manga, Changna Sagal Erga Toduba Port Amanaba Aduna Park winning a moem. Adu Hajalaga, Sakare, Housing Namu Asoki Ham Sang Machahi Mihan Mazi, Tomin na leirerga
Prime Minister ka hasina tawrib se aina toina haimandana hojik tanma talle Kumbhakarnadi hengar Ribhan Winkle aibda khona larik tamakpati yawi stories and sketches haibiduda adugumba aduda chahi kun tumbado adugi type oina tumdana adum chahi chuppase asum tumdana lere amisana machin thidana khara haido haijin tawun lere aduga thajaba mangnari bani che thaja hangini kamai to tawdina man thaja handori do Kukina Maitei Tajadre, Maitei Jakanano, Honorable Chief Minister Naluchingba, Maitei Government Hai, Moilondada. Maitei Government, Mano Sai was also named Government, Chida Maitei Government, Kuki Government, Aduganaga Government, Pangal Government, Pangana Luchengamsu, Nagana Luchengamsu, Tankuna Luchengamsu, Kukina Luchengamsu, my Magi Jatuki Government not there, but State Chiki Government, State Chiki Chief Minister, Nongtombam Biren. Mitai macha orubai wani machi state chigi represent toriba chief minister neba sibu mitai chief minister ni haidana mage mantri mandol yauba ani maga aduga BJP legislature punna taret ama mabu sogat pa homa muga moitara na phongna moina pami ba separate administration che biren de ki separate administration tawge haibani biren government pamde haibani aduna Moigi militant singi yanana baidana separate administration from the state of Manipur. Hybrom the Toraga Lakpa. Others government of Indiana colonization Lodriaba. Government of Indiana in a Kanmata de Misaho Norise, maintain a state and maybe Togim say. Other than Baptanata say, other maintain a Kula Halekole, other the Baptanadaba Adumba, a trust the Pidgel say, Aina Yana Hanabasin get that mean Kukina. Biren Lotoge Armatro Yare Haran suppose. Other the Lotoge, Boloraga, other Lotoga, no Yaredana, no Tate Manley Termatro later, the Lotoga Mahapage. Had to go to Uduribra, question Nico, Manba, Sajumi Karasum Kanabada, Trust the PG chair, my table, cookie in a Tajadaba, cookie will maintain a Tajadaba share, cookie Punamakna Horib Sika Mengi Matakta Mali. Biren ge mathakta mali adorati biren chi thak lotho ati noina maitai da thajade hari bado bire lotho yaram natro hairaga tawdaba sum yam yadam na man adigi somdana no separate administration tandradi yaram natro adudi farena ade STD pamite ST ge di and BJP ge spokesperson namana atopam da hagim hoji prime minister jo vote kom da hari OBC like Helaroy, a religion the based over Rijab Leroy. Religion the based over Christianity da, Hindu da, Natraga, scheduled tribe da, caste based over Achi Leroy, Haridunity, OBC Mutatpa, ST Mutatpa, and direct Pandragasu, AC Mutatpa, Aduga, economic way, what classes, Haibumaga, Nataba, Hambumga, Anisidang Lerani, Haibugumba Ama. Mayakti Sangpatana, BJP Later Banina, maintain ST Tan Medugidi, ST Punamak, say Barat Pumigo and Lokto Agadi, OBC Lokto Agadi, SC Lokto Agadi, Aredana, as a more separate session, Tororo Haredana, as a Moinam Pandaba, Birenci Loktoga, Yare, Hairaga Toduribra. Adugi, we talk by Abaduna Kalab with the lay, Natraga Late, Hyber Portashi Laba. Then Hojiki Hairiba, government of India, Togodori, but government of India, I people of Manipur generally. I cannot represent the whole people of Manipur, but majority na. Majority I do Nagaso, Mite, Manipur, Pumbagi, Kukiso, Polop Punson Begi, majority na, Kare Hanamasing Yambana, government of India, Tajadreab. As you get trust the pitched ama. Chown leba. Ihan hanba moinu tawgadaba matau di. Government Indiana people of Manipur se taja hanba. People of Manipur se taja hanabi damta Manipur gi Phagera Pharoera popular government led by Biren. Moi party ki double engine gi tungin by engine. Mamang thangba engine na central government ni aduga maning da chali bana state engine ni Manipur gi hairo. Mamang thangba chino chingba makai do state ki engine chi chali bani. Double engine authority say. Aduna mamang thang maduna amang ba mai ke chale tung thang mashi chudum indorimni tung thang mashi thau yaudarbane leirip say. Adu chigi pibanda leibasida ai koi trust deposit ase
타자 할라가 또거니 안 하이버시 아이코이나 타자다 버포트 아마 디 레이바 또라가 버디 파버고 마나 카리 만트라 솔라가 또저 만트라나디 야로이다나 아두기 포드시다 아무 아이코이게 마룩시다 아이코이나 산티기 와리 하이바 마무락니 마시기 파버 파타버도 또가 산티기 와리세 삼삼나 하라바다 마니푸 투가이바 팜마 강부가 मणिपुर कन्ब पाम प्रजा का कर्म है वारी साधुरिमनो मधुगी वारी साबतु में यारोय मणिपुर थोगाइब पाम्बा मणिपुर दगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पाम्बा होय सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार न बदी लुमना लौदब माले अदुगुम्बा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा मणिपुर का अपुन बसी डिसइंटेग्रेट तौब पाम कांगबुगा मणिपुर पुन्न लेमिनरिमबगा कर्म वारी साधुइनो मधु वारी साबतुमा शांति वारी साबतुमा अखोइना क्वेश्चन तौब याय बट what is the government of India na launch thing kanda launch at any time the man thing manga cookie lament to hen makarna horaga cookie punamaxi yaubugumna uripse jikti cookie punamat yauba mangareba kayuno the mogi influence to na mitege lemina janingba cookie lerambi mama adu pula adu cookie militant sing narco terrorist na hairiba mapanda changakpa singa sigal loktunarga manipur thogaiba pamba kangbu gi sida cookie micham praja mayam chu yausing gi bidongna tawreaba aduna adugumba pot aduda aikhoiga wari sana baibisi uri leri bai khoi gi naharu mayam na di tongan ba lopsina kari gi wari sana ga dum no haidu wari sana babudi chumme ba adu wari sana ga du aibu halage aigi nupibu laurage aduga nachanu pibu ijan manghal lage hari baduga ai kalmai no wari saduri no ba adu Bharat Sarkar na landu lepal laga lamyan ba singado manipur thogai ba pamba Bharat ki integrity du kahen ba pamba singdo ain gi matung ina action lokal pam thok to lokal aba aduga mapam de gi sang pa ain ya da na leiba khoi illegal immigrant haiba kangbu ase chumna Myanmar da chumi Myanmar da mogi lamdu di rang ma thokna military junta ne tawdugi niyom ta na wakhan ta na ai khara lejege na Bharat Sarkar gi ayaba Manipur Sarkar ayaba lorga leibuduna amani ko adu bauda kamjong da lising manga taruk tawda katogaran tawre na problem oirim ne ba thuna chalring gi pharim ne ba adu mai tawga leiba adu natabada atai mayam se tan thoge ana se chalaga adu dagi aikoige samban nongban khaba du su dum tawro FMR lok tok pu su tawro ke swaide adu samban khaba ge FMR ge tawba du da nai khoi punamak achi tawra bane na haibu du di yaro heba aduna han barang ge lo chalakpada aina thamningi bise Bharat Sarkar ki Amit Shah ji na yana da batras divisit lebise mahana kari mantra solaga yana ngadori no haibise auba amani adubu yabu yana lodi yes we welcome Manipur mitai punamak na yaraba cookie punamak na yadana amato na santi purpong amabudi phayaba adu mana machin na hairi bachin kangje ai thokpa tawni ga ai je cookie ni anaba beren lo thoga tawbudro adu mayam na yagadra yaroidra adu ni singmudula kan khukta busu yai ko aina sum mi kharaga sum phone na phawna bada mana mitai ni yanaba separate mu tawhandraba cookie ne yana ba biren lo thoba adu de yagadra gaisi mai kai khadi suggest tongna e ba oram dab su yai aduna haibasi han bada sumen thamjege ai dialogue ma kha chathara kodai oja mani da laksi oja mani hoi Amit-Shah hoi home minister na phongdori bo hom sing masigi mangoi na hai tar si hoi Manipur si da mafam kara da di rule of law je leitabagum mami ure xenophobia hai gadar anarchy mak natraga adu bui tap tani hojing lei baje hoi tawning bada tarokpa hoi lengak ki ayaba lengak na thingakani hai bu aki balai taba tawri poche chummi na taga lali masina future da kari oirakani hai bagi kalimta khandana tawrai ba rule of law je amukta sungai leitabgum mong amda jaga khara da hojik adum tawri masi akhoi adum uba phangi sai matang gi da mu ki hoi ge home minister hari ba community ani sida thajana daba lei hari baje oja mani akhoi jibo cookie na mitai ya thajadri je kari maram gi thajadri no natraga mitai na cookie da thajadri hai je kadai wai da thajadri bono hai sai matang gi da wahang achobo ma lai oja mani sai matang gi da kai mon le hoi cham na harabada imong amada machani natraga masu ani khatnaba re hana mana community amuga khanai hairabanina mitega cookie ga machimanaw ne hana khalse ba for the time being
achi khanare haina haibasida khangada uche kanana khangda moyani dana khanga tosi inau tada hainarga tokadoribra tap ta hangai phunare mamit chegaire adama sampoire I tare khole makutna makathatnare pramanbu asida dasno hyperport adudi oithoktareba aide aibu hatke la iba mi adu aigi imung manungi mi hatlaba rep tawraba aduga topamgi chuatu tawraba ani se dasno haibachima voluntarily dasno haibachima oidre aduda santi gi wari yadre aduride hairiba yumdugi yumbu duna mapa handuna mabdau duna hei noine khanaga no kanano lam heliba kuki nangna hauribra natraga nangna hauribra yaroi ada hobudu chai chab tare haidana nida ai la kadore ai la ani ai hogal ni noini khodak ta to haina haibada to ida bseleite imu manungda haraga aduda hekta tawraga de mapadu natraga mapudu na chaina dam santhab tare dana khare hena laliba adudana khare hena santhab tare dana adugi photo do tawbiu hena haiba adu tawdadana for the last 13 months chahi amaga thama henjala basibawda dum leraga prithvi ki manungda ani chuba hum subagi shakti ki manungda leirabdaine India ki armed forces military ki shakti maya ani chubda leire adu masing khwaidagi yamadana 1-2 da leire yam kanba adugumba aine tatana haijabado Mahabharat ki matamda Bhishma ibasi yamna kanba Krishna bhauba khulai pahin mangamba yam shakti leibanaba but Draupadi masunupi thokpado adugi mapi lauthoknaba chingnanaba dusasona durjadhongi kangbuna tawbakanda Rajya Sabha da phammeraga as Krishna hairaga karimta haidaba adugi mawangda Narendra Modi sina yamna prithvi powerful like a Bhishma kana umane Narendra Modi henjana thakale hairi nate Bhishma gi prithvi gi mengda shakti lere but Manipur gi mathangda di Draupadi da tawba dum haina man yengna adumba Durjadhan kuki gi cheng charubutegi kanosina Bhishma na tumina leibagum Narendra Modi di tumina leibadana tena Hare Krishna haraga Bhishma di leirimne bako aduga kanose madi yengdarabne tha tarahum doisi adum mauna brata haitare hindi da haraga adum leiba asai samjana chai chai ni si am toina hangdo magi khabar da ba ai ko to ri hramni leipak amagi state amagi chief minister amasung MLA mayam cabinet minister sing opposition yauna natraga yaudana maya mama bharat ki leipak tu gi Prime Minister amukta unajage haibida chahi amma helmase hoji phawbusi me 3 degina hoji phawbusi yadriyaba unahandriyaba maram amma natraga chunga haidana masigum ba record che Guinness Book of World Record ta yawgada me aina hairiche hanjan hairiche kaigina da chi tawhidreba hairiba America do or Britain do or magi state amagi makoktuna governor duna natraga senator duna congressman duna MP duna prime president che amto unage haibeda masal leitraga de khangdre masado capital city duda New York ta natraga Britain gena London da leiba kanda pungamani manungda adum unaba or no machangen khalone chinbedagi adum manungda unarimneba but I go gena chahi amma state amagi minister na prime minister unaba Hairuga adum a ponda adum phone tawna su tawni haibi yaidra kari hairage adugum bamtalite sigi yam chauba asoibam leireba aduna trust deficit che need of the hour achi yan hanbada is to build confidence building measures CBM confidence building measures in the government na particularly Ministry of Home Affairs na Manipur Praja Singh asida Thaja Nabagi adumba confident building oiba masak mayama masagat pa machangi
타전 한건 해. 타전 한나바 또 그들이체 타자 한 번만 정해봐. 어자 하시도 와흠 라이지. 거기 쿠키나 마이테이다 타자들이지 까다이 와이 뭐품다 타자들이노 CMS 마이테이는 쿠키다 타자데 하이드리지 까다이 와이다 타자들이. 아두기 타전 한나바기다 묵타마나 타복 또 그들이도 भारत सरकार मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी ने तो गदरिब से अमित शाह से आइखोइन थाजब हम चंगेबा नत्रा आइखोइन थाजदरगदि मान वायन तौदिनेबा हे खुके नंगना तु तौगनु मेते नंगना तु तौरा दुना तु तौगनु हाइदोरिनेबा अदा मा हाइरदि यानी एबिसे आइखोइन थाजगदमनेबा माबु पांबा नत्रगा मोय पार्टी की खरनदि अमित शाह ने तौरनेदा अदे खंगजेदब प्रजा इमाइ बेलसिंग आइ तौदोरेदा 4 जून से लोरगा तंग तरुक सिदा मोय गेजेट फोंग अनि अकाब मयाम दे इलेक्शन कमीशन ना फॉर्मली लौथोर अनि तरुकता जून तरुकते इलेक्शन की चिंगै कारे अदु तौरे अदु ने हेले हेंदे अचा हारनी अदु लोर मराइन तौजर कनी ना हाइब सिदा चम चम मिचमना अफब मीना होइदा तौर कनी दा तौरप याइदा ना हाइब सिदा अखोना करमाइना खतंग नैना रुब कांदा करमाइ तौर करी मंत्र सोंदैनो मंत्र सु लैते मंत्र की मतम सुनते अजो कामai तौरगा कुकीना मैं मितेना वाहती कुकीना यारे अरे कुकीना मितेना यारे बिसी अखोइना लांबा फंगदेबा अइ साहागिदो तौगिगा रि कुकीना खरा मफोंगना पामिबा मिते चे मिनिस्टर ने हाइना लौरिबा मणिपुर पुंबगी चे मिचोरसु असि लोथोगा याब्रा काइन तौदोरिब्रा अदु सोमदा लोथोका यारोएना मु तौरदि मामु बेरा कारोइद्रा असिनि चिंबो मयाम मा अदुने यानन बद तौगदबचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना people of Manipur da thajaba ama sagat pa machangba ani subada adugumba Manipur government se full responsible government ni part and parcel of double engine ni aikoina center engine ni mana state engine ni state engine do thau phajana hapiraga state engine do phajana thabuk tawhanba aduga state engine masaduna su mina power sinalakpa natana खक्तंग आइबा नतना मागी तौफम थोपदो यूनिफाइड कमांडो माना लौसिन जरगा मधु भारत सरकार ना लौथोपदि मालनबा अखोइना दि लोगी मतुंगिना लौथोकनबा लो लेते हाइबदि 355 तोरेन खलबा बाहुदा स्टेट गवर्नमेंट दो दुम लेहलगा अदुदा मतेंग पांगबा हाइबनी सेंटर ना तौदुचे अदुन दे माना लौथोखिबो अरगसु लौथोकनु लौथोकपसु यादे माना पिथोकपो अरगसु मिनिस्टर ना यूनिफाइड कमांडो लौसिलगा फुल रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट से मसी ओइनाबा पीपल दा मणिपुर गवर्नमेंट ना भारत सरकार ना मणिपुर गवर्नमेंट चुंग पीपल ऑफ मणिपुर दा थाजबा थमनाबो होनाबा अदुगा मणिपुर गवर्नमेंट ना मणिपुर प्रजा सिंगचिदा थाजनाबा नुपा थोना थबक तौबा अदु चंगबा हाइरिबा अदुगुम्बा पोट अदो मणिपुर प्रजा सिंगची थाजा हन्नबगी दमक्ता बीजेपी ने लुचिंगबा गवर्नमेंट ने कैदौगनी हाइबसिदा मदु तौनाबगी दमक्ता मदु तौरक्तरगदि मणिपुर प्रजा सीएसओ अमसुंग लैरिबा सेक्शन खुदिगमकी प्रजा सिंगसिना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर दा अखोय नोम तारेबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुदो उसी अखोयगी वारसे मसि थिंगनना बनंग तौफम थोपदुना थौ तौ याद्रगा ना भारत सरकार दा मसाइगी चलु अदु यादरगति नंग तो चिमिस तो कैबिनेट तो शासन पाइब तो बीजेपी तो मई एमएलए तो तौबदि अल्टीमेटम मम पिरगा मे थासिगी मनुंगदा जुन थासिगी मनुंगदा करिगुंबा सेंटर ना असि तौबिरक्तरगति अखोय वारुबियाते तंगाई फदना स्टेट गवर्नमेंट दी तोक्सरनी नत्रगा बीजेपी असे मणिपुर तगी अखोय मुथचरगनी नत्रगा मथपमंग अमद्रसो अखोय प्रेसिडेंट ओरिबा कार्यकर्ता ओरिबा अखोय पुनमक तोनी बीजेपी की कारिबा एमएलए सिंग तोगनी लोइनना ओपोजिशन गिसु तोगनी हाइदना पुलाप तोमेनबा कांदा नरेंद्र मोदी वा ngang ngamgadra अमित शाह ना तौने हाइबिदु ngamgadra अदुगुंबा अल्टीमेटम मा अखोयना पीबीगी मथौ तायबा अदु नत्रगदि सिगुंबा डिवाइड एंड रूल तसाइगे अंकल ना हाइकिबदा रूल ऑफ लॉ से 99.9 लीटर मालेबा खरदी लेबा मानबा लिसिंग अमा लेगदबदा कुंथ्रा निफु खल लेरगा लेबदु कौदेदनको अदुना अदुगुंबा असिदा रूल ऑफ लॉ लेबा चुंगनाई लेतरबा गवर्नमेंट अमदि लेबा इलेक्टेड गवर्नमेंट लॉफुली गवर्नमेंट अमदि लेयबा अदुदि लेते हाबि यारोय चीफ मिनिस्टर लेरी अदु लेरी अदा लेरी चीफ सेक्रेटरी ने चिंबा ब्यूरोक्रेट मैमम लेरी गवर्नमेंट नि
अच्छी लेबा जो गवर्नमेंट ना पांगथोकदबा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यावरिबा गवर्नमेंट मन करी तौगनी अदुगुम्बा प्रजा की लेरिबा सेल असि पाइगनी अदुगा खरसा तौगनी मरम चाना शक्ति पाइगनी अदुगुम्बा लाइफ एंड लिबर्टी कनगनी प्रॉपर्टी कनगनी ngak सेनगनी हाइबनेबा काचिन कोया पुनमगसे सरकार की मकुट सांगी लोग की मकुट सांगी हारिसे मसी अदु तौरेदा तौरे हारिसे नोमसु ओनरेबल चीफ मिनिस्टर हागी दुदी मसी के अदु तौबसे कइम तौरोयन खनबिगिनो हयें नोमदि लाकनी अच्छी चुम्मेबा अदु माइना सांगबा मकुट मसाजु तौरबसे सब चाने एक्टिवली तौदना तौरब कानसिदा अखोइसे मिन पांगलकांदा प्रजासिंग अइना सोयगिबा लानगिबा यावरसे अइ होजिक्ति नुपाथुना थबक तौरगनी गवर्नमेंट इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हाईगरे पार्टी प्रेसिडेंट पार्टी की बीजेपी मणिपुर की प्रेसिडेंट से हाईगरे अखोई पुलप वारेब लौदना अखोई तौगदोरे अदुना थखाय मतम पीरी था मतम पीरी सिबाव मनुंगदा मणिपुर से भारत की स्टेट अमा ओइना हिंजरिबा अखोई वी आर ऑल इंडियन अदुगा अमुक वी आर ऑल मणिपुरी हाइना लेरिबासी मुथत्तना हाइदी इंडिया की सिटीजन वेस्ट बेंगल पीरीबा यूपी पीरीबा तमिलनाडु पीरीबा भारत मचा की चौथोचब नुंगाइजबदो मणिपुर पीबीबम थोई हाइदना मतमसी लेथरबनिना